takubwata atuma abasikari batikuita omugabana otabwatime cyane ndeyonzi toko kukibesa kigokonya abataka egento twale imbaye story na yakitera wanale yani natwarure kibesa bugirango yonzi toyunganya marambale tomubogerere ndiramuramande amanye ko tubwati kujya so webakire tuwakire kindororo indi nakire twesi nga osoro kitole motijo ngo wakirwesi n'abantu mbale ngakia kimu nyamaiya bakube kukirisani ibere imonyerero umugabana abantu mbale barakanire bakube kukirisani nerangira ndi ngorai ko maitera ta no mare mwako ba kitorari mutijo karana ke kwesi ko chibatayo umugabana ndega ingitwa korere tutura mogozera tubwa timicando nere ineni aita ineni bia yenda togenderere togo tira kunyakembene nyakembena abapole samu matina kembene bugirango saiga nande nga kwesi nende na eyo na te kunga na baskali abange mono nyamarambe totele kana na baskali ya baskali kuya yori barato buat kegera karo buat mejano teyi jadi buat mejano teyi ya pa kamane waran na ore ko ndi buat mejano yo ko buat ngire ko sia Kenya nande magawara na ko ngire ni ndo bono kero nande patel bunga o yugoja mo imukiria banta bange sana bagutira bote o moya musie ko nyana ro yuri baga bantu babito ngenda monyero mugabana one imotelinga osoro chire gakumnyoka kurumate nekikali kinge nabanda bange nande kiabeire ngoturwani agoli ande imara yo monyera omoye musie omotelia ngeiba nyuma ndinda monyero omoye musie ndelu moyo ikirase kati abukagerega esi miro isi ni bwata banda bange mugabana nande imara yo naki ntudo bwa mangana ka ka ro mutana marinya ndai nga kutore protoko ndai yo mwa musio ko mari bana akutore protoko ange ko manyen murojeri tikire bujiruna chikotera ka bana ka teba nga onde bwensi ora achaiga na kotoko mwali baka ka kitari ba kwanu atara koro muno yo indora abantu bakuminyokani nje ngominyoko chia sabantu bakuminyoka ko ngo ikasa iribuna ngo ikasa abantu bakuminyokani kurwa inyoro umuntu ko era likibundu ky'abantu ekera ko era y'abantu chieke ko 7 yiki onye ndo bwake kanga no ijanga na watera wana ingikiaba atela na chapeti na achira ne no mo chungo mo mzio ko kiranga nga rora chapeti na achira na ndegenda sanyo mukutano hiyo kaki karo bako sanyo mukutano hiyo kaba na moya kaki omo yole moya yani tega yani ko mieno para mokia masasi anse na nje minyoke indole nga atwa ige churu baba tene chinene ekitubwate ekaba sari baga bana kine chinene iminyoke nyoka gaba ko mali tari mwobo hena batiri ire ikondo umoni yo okomura ya kumura ngotebya abaskari baye umaite gaba na takurwa murusia ako okotaka kwanga mumaite mbona mumaite bunaye bako moimukia ekera na ojama kweli na maiso abantu bamutona ojama kweli na maiso iga amasasi kerase chikorana sekora igorana nainge rugabura igakutira abantu bali bosoro mwacha ko ngapole nguya mono nande mwara umetie ekitendo keri mono abune grupu ya kabere boda yito yara umetie ekitendo ekimono nande bake nonyana yo mona roro kwa ayo mona ro ochite kurworo ragache timu yito oakirwa maboka ya abunire ne timu eri akinya sauri origo abali siba ne mwantebe lakini ntaka to sabanya sauri origo na tianire ko sikwe timu njirende yonse onye kasese tariko genda njirende yonse yo abantu mwensipye naomba hii mkono nimeinua mandugu zangu kutoka Migori, Siaya, Mapei, Kisumu, Nyamira, Kisii. Ile kitu tutafanya ofisi ya PAS ifunguliwe.